Welcome back, family. Sorry about that. We had some technical issues. But otherwise, I'll give over to Mfundisi to continue sharing his testimony as well. Over to you, sir. All right, thank you so much. Thank you, Mfundisi Kwakhona. Yes, as I was saying that, we were broken, wounded, so hurt by church people. Mm. Yeah, and it costed us a lot because, a lot was not going well, and we didn't know the reason why. Yeah, but because sometimes when you are offended, you live to prove a point even to those people who have offended you. Oh, definitely. You're gonna see, yeah, yeah, but that I will make it. Yeah. But until I grow to a level of knowing that even if I'm hurt so much, even if someone left my church and say whatever that he wants to say or she wants to say, I don't have a problem with that. Yeah, but I Yeah. choose to forgive the person. I choose to be at peace with the person. I understand, Yes. because I know once I start to become an enemy with someone, as a man of God, I choose to be at peace. As Yeah. a matter of fact, most of the people that left our church, we still communicate. If they do have Perfect. events, we And that is go to very them. rare. You understand, because we have grown to a level of understanding that we need to live in peace with people. Yeah, because of akasakhonzi nathi blockade bazalwane. No, we Yeah. don't do those things. Yeah. 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 So Yeah. we have grown to that level. Yeah, you understand. Mm. So now what happened then? We were so bruised and broken, like we were so hurt. Yeah, a lot. And we were just enjoying life, enjoying ministry. Things were well. All of a sudden, these people, they came and yo basibreaka kakhulu. And then until the fear level it get, no man, I met them. Yeah, but I had to run here kubo for the sake, let me make peace with these people. Yeah, you understand? I am the one that is broken. Yeah, you understand? And That's a big part. they continue to say things. That's a big Yeah, part. You. and they continue to say things and siyaziva uyayibona. But I Mm. chose to go to them and ndayakubo ndabahaka ndacela ukuthi all of everything ndandimo wrong. Not that ndandifika, but I felt this is the right thing to do. Yes, being a bigger They were person. yeah, uyayibona. Then that's what there's peace in me. Mm. What happened? I went to church again because abazalwane bethu, they knew what happened, and Okay. they will see getting alo because every time the church have a mention. So Okay. I had to go back to them as I was ministering. Then God said, say to aba bantu balapha ecaweni, awunozuphinde uthethe ngobani because ubaxolele futhi you are healed publicly. So I did that, but no bazalwane. And noze ndiphinde nindive ndithetha ngobani and obani, they are not my enemies. Uyayibona ne? So wow, it was a great thing. From that day we have seen God. From Wow. that day, Wow. even in our Repented. things started, Hey. uyayibona ne? Because funeka sibe very careful ekonzakalisweni ngabantu. Uyayibona ne? Then abantu basiye sonzakele. Yeah. Uyayibo? So basishiye sonzakele. Uyayibona ne? Instead of that siphele nathi sisona ngokoniwa. Yeah. So babini wrong. Uyayibona ne? So you better choose to be right. Yeah, you understand? So yasinceda forgiveness, yasincedisa kakhulu sakwazi just to overcome. Eli gama lithi offense, it means that lithetha bait. Yeah, you understand? It's a bait, that thing that the enemy that is using. Yeah, to lure you in. Iyakuloba laa nto uba yiza then uhlala usitaka nabantu emngxunyeni, and then wenzakalisa nabantu abaninzi. Yayibona ne? Because that thing, as we said earlier, that is a spirit. Njeba isi-spirit ifumana ibuildwa nakwi-background. Abantu abathanda uoffenda abantu babethwa nazi-background zabo, ihlobo abakhuliswe ngalo, rejection, all those things. Bona akakwazi uhlalelana nabantu, akonwabi yena, ayinguyanga spirit, akonwabi kumnandi. Yeah. Aba bantu bayafika ku-right, abantu bonwabile bafike basikatarishe izinto because abonwabi, like ayingabo, but spirit abonwabi ubona abantu bonwabile. Uyaqhubekeka abantu, they are happy, things are fine. You understand? The enemy will try to bait you with your pain to get you stuck in the offense, regardless of the way or what is said. We can hand over the offense to God.
Yeah. Yeah. So enemy ifuna uhlala kulaa past yakho be-broken because ubani undenze into le naxa umbona uyamxezula uyabona nawe akho right. Ndidla ngothi ke ebantwini abantu abaninzi ndidla ngothi ze ningandibi rongo ne ndidla ngothi ebantwini I better divorce than to be into a marriage that is changing my character, my personality. That is causing me not to be someone that I used to be, and then ndingabi right before God. Umzekelo, do you think intobana umuntu obhitha xa inkosi izolanda abantu uzofike izamthatha? Umuntu obhitha akakho ngcwele. Umuntu obhitha akakho ngcwele. Umuntu ongaxoliyo umuntu ongathandi bantu akakho ngcwele. Uyayibona ne? So now if ke ngoku ndizohlala mna ndihlalela uba bhitha kule marriage kuthiwa mandihlale kuyo ndibhitha, uyayibona ne? Broken, ndiyazama but andide ndibe right kodwa kuthiwa hlala, uyayibona ne? Uhlalele loo nto, but this marriage has changed your personality nehlobo inkosi efuna wena ube ngakhona, then abantu they force us to, uyabona ne? Until you hand over your pain to God, then God will heal you, then ube fine, uyayibona ne? So ndizama uthi ke grow to a level whereby we must grow to a level whereby singashapwa singatshintshwa zii-offenses abantu abazizisa kuthi, but we choose to be fine and we choose to be fine with the Lord. You forgive them 100 times 700 times, uyayibona ne? Ungabikho nto eza kubangela into yobana ungakwazi uxolela abantu, understand? But it all boils down to the heart, the condition of the heart. Exactly. Yeah. It's like that. So in summary, put this all in summary, xa sivala sishwankathela, ungathini kumntu who is taking offense okanye is keeping offense because aqaphela into yobana i-offense will meditate upon the issue. Umzekelo uba bothu kuwe ngumama wakho, uzawuhlala kuloo nto leyo ubane uyicinga le nto umane uyiphila, ibantsha qho xa ucinga ibantsha and ivele ivuse umsindo wesi. So umntu ungathi ke ngona kumamele namhlanje uthi yokuzina wabani wathi ngam and andikwazi ke ngokuphulukana nayo isandisenza namhlanje. Umntu ondelo sithini? Number one, hand over to God. Hand over to God. It's a pain to you. Hand over to God. That's point number one. Point number two, funa ukuyijonga uba ik-affecteka kangakanani na, yabona? Because ekugqibeleni funeke uzibalele nawe, funeka nawe ube ne-peace, yabona? Awufunekanga uzithotsharishe, uyayibona, ngenxa yento I always say to these people, awukafiki kwingxaki, ungalenzi iphutha loba sengxakini ilunga ingxaki ushiyeke uyingxaki. Okay. Ushiyeke uyingxaki. Ushiyeke uyingxaki. Ingxaki ishiyeke ikonzakalisile. Ngoba ilungile le nto ibinikhalisa, ilungile, but ngoku ushiye ndonakele mna. Uyabona? Number one, hand over to God. Two, avoid izinto ngezisongo. Okay. When someone is saying something to you, noba ihetho buhlobo, avoid it by all means. Believe what in his word ngawe. Mna I choose. Ungandithathe wrong lenze ethetha ne. Mna kuba ngathiwa namhlanje ndibonwe ndenza umzekelo ndibonwe ndisela utywala. Uyayibona ne? Then athi umuntu olincila lamfundisi. Mna ndabiyeka 20 years ago. I know Zanpin, maybe enemy ngabusisa no Zanpin, but I will never change the way that uthi ndibona ngakhona ngenxa ye weakness yam okanye ngenxa yento endileyo, uyayibona ne? I will always believe ndingulo mntu uthi xa the ndinguye. So whatever that comes to offend me okanye whatever ethethwe ngumntu kum, I've grown to a level ubana mandingashapwa ngamazwi abantu kodwa mandishapwe lilizwi likaThixo. You understand? Let me live according to the standard of God's word. I think by doing so, because izasincedisa into yoku hand over i-pains zethu ne-offenses to God. Okwesibini izawusinceda into yobana yokuyazi yazi thina iBhayibhile ithi vuya xa abantu bethetha bexoka ngawo. Bexoka, bexoka. And ibe suppose uba unyuswa nondroko yoba address ba hey andikho mna, but ithi vuya. So there are things abantu abangazithetha bexoka zikuvisa ubuhlungu, but ithi iBhayibhile vuya. Yebo, ayithi bakonfronte, ayithi bakwekwe kwistatus, ithi vuya xa bethetha bexoka ngawe. Uyayibona ne? So i-attitude yakho it's key. Uyayibona, ungaprogranywa ungalinyithwa zinto abazithethileyo.
forgive people. To ufune kuyazi into yobana, because before ulwe nomntu ufune ku-understand ukuba Thixo why umntana ezawuthi ndlakothi ebantwini, uba uthi kum, ndivala njengalo mazwi, uba uthi kum umfundisi uNondyolo namantombi iyawathanda amantombi. Now before ndizidifende ndithi ndiwathanda amantombi, funeka ndikhalele isizathu sokuba uthi ndithanda amantombi. Okay. Mna ndiyazazi uba ndinamantombi, ndinomfazi wam oyi-one omhle. Qha phambi koba ndithi andinawo amantombi, sithini isizathu soba ndithanda amantombi? Okay, shem, undibone ndi-close kubani nobani nobani, undibone ikhamba. So now isukela apho, before ndizidifende, yayibona ne, okanye ndigwebela mntu ubana hayi ayikho ndithanda, yabona, okay, the reason athi ndithile is because of ABCD. So now mandizame uzikhwebula kule nto kuthiwa ndiyayenza okanye kuthiwa ndiyayithanda ndingayenzi, than to rush and defend yourself uba uyenzi ethile. Inyani will justify on its own. Yayibona ne. So how to overcome the offense, and I believe that's hand over to God. To, as you are handing over to God, continue to believe uba uThixo utheni ngawe, and ungatshintshwa zizimo, ungayeki abantu babona ngehlobo uThixo babona ngalo ngenxa yebana of izinto abazithethileyo, and forgive people. Forgiveness is key. Nokubathanda abantu, xa ubathanda abantu uyakwazi ubaxolela, soze umxolele umuntu ungamthandi. So for me, for you to overcome that pain and to overcome the offense, just choose peace. I love that. Choose peace. When you choose peace, you choose shalom, you choose God. Understand? Then and ignore suya yonke into. Another thing, eyingxaki kuye kudepende uba ngubani o-ofendileyo. Akufuni ofendwa ngumntu omane yho andimthandi lo mntu uthetha le nto inje. Njani akandazi ubani undilibele uba ndinjani na, sengasoka akandazi ngoku utshintshe ntoni. Uyayibona ne. So choose peace. Choose peace. But into engakushina xolo yeke. Choose peace. Okay, uthethile, okay, but I choose peace. Amen. Oh wow, thank you so much for this. This has been very insightful and so practical as well. I trust that all the viewers have heard the word of God, and that you will go and ponder on the scripture that we have shared. Also, or meditate on what we have been saying, because it boils down to forgiveness, it boils down to the heart. We've been speaking about forgiveness ever since I was your host. So I go back to the other segments that we've had, or other episodes we've had, and it's a matter of us fixing our hearts and understanding God wants to use us, but we repeating mistakes as abantu, and just continue to be transformative, because there are generations that are watching that need to be impactful. Siyazibona mistakes ezenzekileyo bana kufuneke kakhulu kakude azahoya issues ezenzeka ebandleni. So now that is what we're doing. We're ironing out those things so that singabi namibini. For the body, for the Christ is coming, and so we are that people that God is looking for. So and we bless them so much for coming, and we bless God for your life. Amen. Thank you so much for having me. That you have given me to share this, and I believe that personally, I've since I was preparing, so I've got so much notes. I think it's I'm gonna do it by myself, and also becoming a teaching also to help others as I'm because I was busy with it, so that to help other people. So thank you so much for hosting me. It's a very powerful subject that you have shared. Amen. Let's just pray. Father, we thank you. We give all praise. We give all honor, and all power belongs to you for your God. Lord, we pray. We thank you so much for this time that you have made it possible for us to be live and to do this broadcast. Thank you so much. We believe that, Lord God, imbiliso izawubakhona enhliziyweni zethu Thixo wethu othandekayo. Abanye they will start to overcome it by ukuzithetha and to make peace nempilo yabo and to forgive people. Thixo wethu abanye they're going to be delivered from the spirit so offend abantu in the name of Jesus. We pray that, Lord God Almighty, Thixo wethu namandla whosoever uzoyimamela ayibukele le teaching uNkulunkulu wethu ube nguThixo phezu kwakhe in the name of Jesus. We pray that iba uNkulunkulu ke upon your people, favor them, cover them, keep them well, Lord God Almighty. Thixo wethu usatana akanasabelo in our families, in our communities, in our churches, Baba wethu namandla, in our workplaces. We pray for grace of God of understanding and oneness in Jesus' name. Amen. Amen.
Thank you so much for this. Thank you. May you be Yes, blessed. thank you so much. God. Bless you. Amen, man.